Ibihe byiza kuri mwese mukunda kandi mukurikira Ontemu TV yocano yoces muri hano mu Rwanda mu karere k'ibiyaga bigari muri Afrika ndetse no hirya no hino kwisi. Mbaye ikaze muri kano kanya aho ngiye kubajyana mu karere ka Ngororero tukagaruka ku nkuru iri kuvugwa muri kano kanya, aho hari igitifu maze gutabwa muri yombi azira amafaranga 11,200 y'amanyarwanda, dore ko hari nandi ngo amafaranga yari yasabye undi muturage, nawe yari yasabye no muturage wamuhaye amafaranga, hanyuma ngo baze kuburizamo imyanzuro y'urubanza rw'umugabo n'umugore baburana imitungo. Aya makuru kandi tuhite tuyakomereza mu karere ka Gisagara, no maze kubona inkuru ikomeye muri kano kanya. Ni inkuru iri kuvugwa aho kuri ubu ngubu ngo gitifu wakatiwe igifungo cy'imyaka 7 n'amezi 6 nawe ahise ajurira. Nabyo byose turi buze kugenda tubigarukaho. Ni gitifu umurenge wa Mamba mu karere ka Gisagara, nawe yahamijwe icyaha gifitanye isano no kwakira ruswa, agahanishwa igifungo cy'imyaka 7 n'amezi 6, kimwe nabo bareganwa nabo ntibanyuzwe na kiriya cyemezo aho bahise bajurira. Ese gutanga no kwakira ruswa bihanishwa iki, bimeze gute? Nabyo turaza mu gitabo cy'amategeko n'ibyaha no mu Rwanda ateganya n'ibihano byabyo muri rusange, turebe icyo bivuga. Muraza kumpa ibitekerezo byanyu munyandikira muri comment, mukande share, mukande no subscribe niba utarabasha no kujya ubasha uduha ibitekerezo byawe babinyuza muri comment. Hano ko muri kano kanya ndibuze kukubwira ku nkuru y'ukuryo hano mu Rwanda ibintu byahinduye isura, aho kuri ubu ngubu abantu batatu bigeze nakoreka polisi imaze kubarasa muri kino cyumweru. Na makuru harambuye ukurikiye kuri Ontemu TV yocano yoces. Tugiye guhera hano mu karere ka Ngororero. Ngwaye ikaze mu buryo burambuye mu karere ka Ngororero. Amakuru Ontemu TV twamenye aravuga ko hari umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ko mu karere ka Ngororero watawe muri yombi akekwaho icyaha cyo gusaba no kwakira ruswa y'amafaranga 11,000 n'amafaranga 200 y'u Rwanda. Uyu gitifu akagari ka Binana ni uwitwa Kariste w'imyaka 38, ari amafaranga akurikiranweho ngo yahawe n'umuturage. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwamuteye muri yombi uriya muyobozi, rukaba rwamuteye muri yombi ku itariki 12 z'uku kwezi kwa gatanu uyu mwaka 2026. Aya makuru akaba avuga ko uyu Kariste yatse umuturage amafaranga y'u Rwanda 70,000 kugira ngo azamufashe imyanzuro y'abunzi iteshwa agaciro mu rubanza yari yatsinzwe aburana n'umugore we imitungo. Ibi bikaba byarabereye mu kagari ka Binana, ni mu murenge wa Matyazo mu karere ka Ngororero. Uriya muyobozi ubu ngubu ngafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Ngororero mu gihe dosiye yatangiye gukorwa kugira ngo izohererezwe ubushinjacyaha. Icyaha cyo gusaba no kwakira cyangwa se gutanga indonke uwihamijwe n'urukiko ashobora guhabwa igihano cy'igifungo kirenze imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 7 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda yikubye inshuro kuva kuri 3 kugera kuri 5 z'agaciro k'indonke yatse cyangwa se yakiriye. Mbere yuko tukomeza kuri no nkuru kandi y'abari abo mu karere ka Gisagara, RIB yo yibukije abantu bose ko itezihanganira uwo ari we wese ukora icyaha nk'icyo cyo gusaba no kwakira indonke yitwaje akazi akora. Inibutsa abantu ko ari icyaha gihanwa n'amategeko. Ubutumwa bwa RIB kandi buvuga ko ishimira abakomeje kwanga ingeso mbi yo gutanga ruswa, ibashimira kugumya gutanga amakuru kugira ngo ababikora bafatwe bashyikirizwe ubutabera. Tuyite twihuta cyane dukomereze muri kano karere ka Nyaruguru na karere ka Gisagara, aho kuri ubu ngubu naho hari amakuru avuga ko gitifu umurenge wa Mamba mu karere ka Gisagara wahamijwe icyaha gifitanye isano no kwakira ruswa, agahanishwa igifungo cy'imyaka 7 n'amezi 6, kimwe nabo bareganwa nabo batanyuzwe na kiriya cyemezo aho bahise bajurira. Kuri ubu ngubu rero aya makuru akaba avuga ko abaregwa hari abantu batatu ari bo Gatongore James wari umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mamba, Jean Bosco Nayomba na niyo mugabo Emmanuel baregwa ubufatanyacyaha muri iki cyaha. James Gatongore aregwa ko yakiriye ruswa y'amafaranga y'u Rwanda
200 kugira ngo areke abenga inzoga zitemewe zizwi nka nyirantare bakomeze bakore. Jean Bosco Nayomba we aregwa nka komisiyoneri wa Gatongore James kuko ayo mafaranga ari we wayahawe ngo yamugezeho. Ubushinjacyaha bukabuvuga ko Jean Bosco Nayomba yumvise niyo mugabo Emmanuel n'undi muntu bengaga nyirantare ko bagomba gutanga amafaranga 20,000, yabumvishije ko bagomba gutanga 200,000 by'amafaranga y'u Rwanda buri wese akazana amafaranga 100,000 nawe akayaha Gatongore James kugira ngo bemererwe gukomeza kwenga izi nzoga zemewe. Ubushinjacyaha bukomeza buvuga ko intandaro yo gufatwa kw'aba bantu ari uko wari watso amafaranga ya ruswa mbere yo kuyatanga yahise ajya kubibwira RIB, maze kubufatanya na polisi bafata inote zigera ku mafaranga 100,000 bazishyiraho ibimenyetso bayaha uwabahaye amakuru, maze nawe ayaha Jean Bosco Nayomba ayahereza Gatongore James. Hashize umwanya muto niyo mugabo Emmanuel nawe yashyikirije Jean Bosco Nayomba amafaranga nawe ayahereza Gatongore James. Ubw'inzego zari ziri hafi aho zita zitangira kubafata. Gatongore James yahakanye icyaha aregwa, avuga ko ibyakozwe byose ari umugambi wacuzwe n'umuyobozi wa RIB mu murenge wa Gikongo CI mu karere ka Gisagara kuko bigeze gushyamirana ndetse bakanarwana. Gitifu avuga ko uyu muyobozi wa RIB mu murenge wa Gikongo yamugenzeho kuva kera aramubeshyera ko yacuruzaga urumogi. Icyo gihe bungwa n'ubuyobozi bw'akarere ka Gisagara aribwo bunzwe n'umuyobozi w'akarere ka Gisagara witwa Jerome Rutaburingoga. Gitifu Gatongore James akavuga ko ayo mafaranga bamurega yashyizwe mu modoka ye bikozwe n'uyu muyobozi wa RIB, ariko nta ruswa yakiriye ndetse nabo bamurega ko bamuhaye amafaranga nta byabaye. Jean Bosco Nayomba na Emmanuel niyo mugabo nabo bahakanye ko nta cyaha bakoze, basabwa kugirwa bere. Urukiko rwisumbuye rwa Huye rwatesheje agaciro iby'aba bantu bireguje, rufata icyemezo cyo kuba ari Gitifu umurenge wa Mamba Gatongore James, Jean Bosco Nayomba na Emmanuel niyo mugabo bahamwa n'ibyaha baregwa. Icyemezo cy'urukiko kivuga ko rwategetse ko wari Gitifu ari we Gatongore James na Jean Bosco Nayomba bafungwa imyaka 7 n'amezi 6, naho Emmanuel niyo mugabo we agafungwa imyaka 3. Aba bose bahise bajurira mu rukiko rukuru urugereko rwa Nyanza aho bategereje kuzaburana ubujurire. Bariya bose bari batoye muri yombi ku itariki ya 27 Ugushyingo 2025, bakaba bafungiye mu igororero ryawe nyine nk'uko amakuru atugeraho muri kano kanya akomeza kugenda bivuga. Nk'uko nabikubwiye rero, reka dusoza aya makuru yacu muri kano kanya tugaruka kuri iyi nkuru ikomeje kuvugwa hano mu Rwanda, aho batatu mu bari bigize ibihazi cyangwa se mu bari bigize inakoreka kuri ubu bamaze kuraswa nyine nk'uko amakuru atugera muri kano kanya abivuga. Polisi y'igihugu imaze kurasa abantu batatu barimo warigize igihazi, aho bikekwa ko yakekwagaho ibyaha by'ubugizi bwa nabi bikomeye birimo kwica, ubujura, urugomo no gukomeretsa abaturage. barashwe baragerageza gutoroka no kurwanya inzego z'umutekano. Aba barashwe muri iki cyumweru harimo abasore bo mu ntara y'Iburasirazuba wo mu karere ka Ngoma wakekagaho kwica umuntu akamuca umutwe, n'uwo mu karere ka Gatsibo washatse gutema umupolisi. Undi warashwe n'uwo mu karere ka Gisagara mu ntara y'Amajyepfo. Abaturage bamutunze agatoki bavuga ko abangamiye umutekano n'ituze kubera ko yari yarigize igihazi akora ibikorwa byo gusambanya abana no gukomeretsa abaturage. Aya makuru reka nyakubwira mu buryo burambuye wumva uko byaje kuba bigenda nyine nk'uko amakuru ari kugenda avugwa muri kano kanya akomeza kugenda abivuga. Aya makuru rero aravuga ko kuri ubu ngubu nk'uko bigaragara amakuru aturuka mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu aragaragaza ko muri no minsi polisi y'igihugu imaze kurasa abantu batatu barimo wari warigize igihazi, aho bikekwa ibyaha by'ubugizi bwa nabi bikomeye birimo kwica, ubujura, urugomo no gukomeretsa abaturage. Bakaba barashashwe bagerageza gutoroka no kurwanya inzego z'umutekano. Aba barashwe muri iki cyumweru harimo abasore bo mu ntara y'Iburasirazuba, nari nabivuze hano, harimo no mu karere ka Ngoma
wakekwaga kwica umuntu akamuca umutwe no mu karere ka Gatsibo washatse gutema umupolisi. Undi warashwe no mu karere ka Gisagara mu ntara y'Amajyepfo. Abaturage bamutunze agatoki bavuga ko abangamiye umutekano n'ituze kubera ko yari yarigize igihazi akora ibikorwa byo gusambanya abana no gukomeretsa abaturage. Barashwe na polisi barapfa ku mpamvu z'uko bamwe bagerageje gutoroka undi agashaka gutema umupolisi. Aba basore barashwe mu bihe binyuranye n'ahantu hatandukanye. Kuwa kabiri tariki ya 12 Gicurasi wo mu karere ka Ngoma nibwo yarashwe n'uwari watawe muri yombi akekwaho ubwicanyi. Yarashwe mu rukerera. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Iburasirazuba SSSP Twizerimana Hamdun yemeje iraswa ry'uyu musore w'imyaka 34 wakekwagaho kwica umusaza akamuca umutwe akajya kutaba mu wundi murenge. SSP Twizerimana Hamdun yagize ati mu gitondo cy'uyu munsi kuwa kabiri yagerageje gutoroka polisi araraswa yitaba Imana. Umurambo w'uyu musore wahise ujyanwa mu buruhukiro bw'ibitaro bya Kibungo nyuma y'uko yarakimara kuraswa na polisi y'u Rwanda. Ni mu gihe undi musore warashwe we ari muri uwo murenge wa Kabarore mu karere ka Gatsibo. We yari umwe mu bageragezaga kwinjira mu gihugu binjizamo inzoga zitemewe za Zebra Gin zari mu mashashi. Ibi byabaye ubwo bari batwaye ibi biyobyabwenge kuri moto eshatu bari bageze mu mudugudu wa Ngarama mu kagari ka Nyabikiri ni mu murenge wa Kabarore. Bahagarikwa na polisi baranga aho kugira ngo babikurikize bahagarare bashaka kurwanya abapolisi. SSP Twizeyimana yagize ati polisi yagerageje guhagarika izo moto, umwe ava hazana umuhoro ashaka gutema umupolisi. Umupolisi mu kwirwanaho ahita murasa. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburasirazuba yakomeje agira ati ntabwo yahise apfa, yajyanwe ku kigo nderabuzima niho yapfiriye. Uretse uyu musore warashwe hahise hafatwa undi umwe mu bari batwaye izi moto nazo zahise zifatwa mu gihe undi umwe we yahise aturuka. Uwo mu murenge wa Save mu kagari ka Rwaza mu karere ka Gisagara we yakoze ibikorwa byo gushimuta umwana nyuma asaba umubyeyi we gutanga ibihumbi 200 ngatange uwo mwana. Umusore witwa Nzabirinda Alphonse wari warigize igihazi yanakoraga ibikorwa byo gusambanya abana b'abakobwa no kubambura ibyabo. Uyaje gutabwa muri yombi araswa agerageza gutoroka. Nguko rero nuko amakuru agezwe muri kano kanya bivuga. Mukomeze kuryoherwa n'amakuru n'ibigano byinshi byiza On Time TV yo channel yo Chess nkomeje kubategurira bya bivugwa hano mu Rwanda mu karere k'ibiyaga bigari muri Afurika ndetse no hirya no hino ku isi.